يبين وجينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من قلبي علي توضى كده من الها صلى الفجر ولف في مصر وحواليها. الله الله Allo zany sacrifier zany atsika mampianatra fahitatsika fa tsika mahazo tombontsoa be aminazy. واكتر لو قلت اوصفها انا مش حنصفها واكفيها. الله الله يا ربي الله الله ومن قلبي. Atsika zany manampy olo lafa-tsika niny mahazo tombontsoa am Allah subhanahu wa ta'ala. الله الله على الازهر. الله Oka tsika hinakinaka amin'olo eto ambony tany fa nino lehibe hinakinaka Allah subhanahu wa ta'ala ahinakinaka amitsika. على الازهر. الله اكبر من الدنيا كمان واكتر لو قلت اوصفها انا مش حنصفها. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nena tikasitikan Allah subhanahu wa ta'ala miaraka amle sura zay namporisiny mpaminantsika sallallahu alayhi wa sallam tokony vakitsika matetika, tokony ataotsika matetika ary io zany miaro atsika eto ambony tany zany eto amin'ny dunia ary azo atsika tombotsoa anankoatra. Misy sura anankivalo zay hoe namporisiny mpaminany sallallahu alayhi wa sallam tokony vakitsika matetika. Andao atsika anamba ino aby le sura zay tokony vakitsika matetika io. Vanalohana aminazy io as-surat al-Fath. Surat al-Fath io hoe sura ouverture na hoe sura zay vanalohana ao anatin'ny boky masina al-Qur'an al-Karim. Fa io sura io nambara mpaminany sallallahu alayhi wa sallam huwa shifa, manome hoe fahasitrana amile anankiray. Misy sahaba anankiray izy le tsy salama, misy andiany sahaba vitsivitsika andeha netsika sakafo taminazy. Le izy nahazo sakafo iny izy namaky surat al-Fath. Le izy namaky surat al-Fath izy bakao nihina sakafo iny gaga le andiany sahaba vitsivitsy hoe fa manino olo ty mamaky surat al-Fath aminino amin'ny sakafo. Le io nantony mpaminany sallallahu alayhi wa sallam mitantara mpaminany sallallahu alayhi wa sallam zavatra nisy de mpaminany sallallahu alayhi wa sallam naloe namaly eo hoe karakory namantaran'olo fa hoe surat al-Fath huwa shifa. Io surat al-Fath manome fahasitrana amin'ny anankiray. Tsy midika hoe atsika tsy tokony mandeha docteur, atsika tsy tokony mandeha mitsabo, atsika mandeha mitsabo fa tsy tokony adinatsika kosa zany hoe le côté anankiray zay nampianary mpaminany sallallahu alayhi wa sallam tsy ino fa famakena zany surat al-Fath zay. Tokony vakitsika matetika surat al-Fath ankoatra ny soala fa tsy amin'ny soala ihany na amin'ny fivavahana ihany zany atsika mamaky surat al-Fath fa tokony vakitsika matetika zany surat al-Fath. Sura manaraka sura faharoa de tokony vakitsika zany surat al-Ikhlas. Mpaminany sallallahu alayhi wa sallam mazava amitsika tombotsoa anankitelo zay azotsika amin'ny famakena surat al-Ikhlas hoe kul huwa Allahu ahad. Vanalohana aminazy mpaminany sallallahu alayhi wa sallam izy milaza zay ny olo namaky surat al-Ikhlas ny telo io ka olo namaky hoe ampahatelo zany Qur'an zay. Nantany mpaminany sallallahu alayhi wa sallam tamin'ny sahaba hoe izy aminareo mavita mamaky ampahatelo ny Qur'an amin'ny andro raiky. Gaga sahaba ampahatelo ny Qur'an andro raiky de namaly mpaminany sallallahu alayhi wa sallam zay ny olo namaky surat al-Ikhlas io ka nino fa namaky ampahatelo ny Qur'an. Tsy vitan'izay koa mpaminany sallallahu alayhi wa sallam mahazava amitsika koa fa zay ny olo namaky ny folo difazany surat al-Ikhlas io anamboahany Allah subhanahu wa ta'ala trano ao anatin'ny janna. Gaga Umar ibn Khattab ya Rasulallah, moa ve mamaky atina andro raiky folo fo? Nambara mpaminany sallallahu alayhi wa sallam taminazy arakaraka zay vitanao io koa tranonao ao anatin'ny janna zay. Na vita 20 anao amin'ny famakena Ikhlas zay vilany fa misy anakiroa zany tranonao anatin'ny janna. Arakaraka izay zany azonao trano anatin'ny janna. Ay tsy vitan'izay fa makasika zany surat al-Ikhlas zay ny sahaba anakiray koa izy zany isan'ny sura zay tiany vakiny matetika eo amin'ny fiainanazy nino surat al-Ikhlas na hoe le fahaizantsika izy kul huwa Allahu ahad.
Jisikata sahaba gaga na nini manao tia mamaky suratul ikhlas namba zati ya suratul ikhlas satria ao anatin suratul ikhlas misy hoe suifan Allah zay dinamale pamna sallallahu alayhi wa sallam ni nkonando zay fitiavanao mamaky suratul ikhlas ka koton Allah subhanahu wa ta'ala izmangatianao dikanza wasa tsika tia mamaky suratul ikhlas Allah subhanahu wa ta'ala tia atsika kwa zany vanaluan namba atsika suratul fath fa suratul ikhlas fatelu namba pamna sallallahu alayhi wa sallam aya fainam suratul baqara zan amana rasul zin ulna maki amana rasul jusqu'en fani zin ulna maki jona ba postama atintsanazi yuti den shaytan anatin 3 jours shaytan milefa tsanazi amana rasul bima unzila ilayhi min rabbih jusqu'en fani ayo bugo fa yotombutswe it azusika mnazu ko atsika mjezan sura zai atsika mayita fa we mis ataka wanatinzani aya yun in namba Allah subhanahu wa ta'ala wanatinzani aya zai amnifana min ayu atsika mangatkam Allah subhanahu wa ta'ala di Allah subhanahu wa ta'ala zan mamal zan adkatika zai in namba rabbana wala tu'ammilna ma la taqata lana bi واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا دابتك الدعاء جاب زي عاتك جاب زي توتيكا دي فالين تومتيكا الله سبحانه وتعالى زاني سنتم بتشومني فمكان نينو سورة فايني أو ناتنينو أمني سورة البقرة آية فايني أمني سورة البقرة تكن لازا تيل زي فائفة نبانا عليه الصلاة والسلام زين أول نيانا تياندين فول فنالون أمني سورة الكهف فول فنالون أمني سورة الكهف أعوذ الله سبحانه وتعالى نينو أمني فتنة الدجال زينولنا ماكي فول فنالون دي كان زي واتسا يفول فنالون يفهم يوتيك أمني فتنة الدجال أني سن فتنة زي ما 20 تشكوزاني ببين فتنة زي كاكو بس واتسا تشكا ما ماك فول فنالون واتسا تشكا مس فتنة ما دين كنا مس بروبلم دين مس ديسيجن زي متندرستيكا كاكو بس الله سبحانه وتعالى بس ماما زان بروبلم تشكا زي زان ما مبامتيكا نينو لتنبوتشوا من فماكين زاني للسورة زينا بويسين فمنا صلى الله عليه وسلم تكني فكيت كما تيت عند فنان زان فايفا ديمي فماكينا سورة البقرة نبانا عليه الصلاة والسلام كازاتنا فاسنا زان تنارو أما كينا زان سورة البقرة زي بكو زين قولنا ماك سورة البقرة أو نتنشانازي يشيطان مليفة تنشانازي نماك سورة البقرة كومبلي شيطان مليفة فجريفا ميتيوم ني 49 باجو زان سورة البقرة زي فوتي تسكتش ما فيتا ماماك سورة البقرة فاكيلي زان مبالي فاتيكا زان وي زافا تمانينو ماماك زان سورة البقرة زي مشانتيكا ما كا زانو الجو ما كا زانو المن فيوتشا علي فاتيكا زافا تسمى ديات مشانتيكا boka fawini sinamaka zan suratul baqara watincantika mba ankala vin Allah subhanahu wa ta'ala zanino shaytan amnino amcantika zai zani fadimi tisnek set zani namba pamna sallallahu alayhi wa sallam izma piskatike amni famakia ni surati qul a'udhu bi rabbil falaq ni qul a'udhu bi rabbin nas يسورة أنا هو ألوان فاين أو نتين بوك مثلا القرآن الكريم هو ألوان هو فاين أو نتين بوك مثلا القرآن الكريم زينقولنا ماك يسورون بام بام صلى الله عليه وسلم نياي كمنين سورة الإخلاص زينقولنا ماك زمارينا أعوذ الله سبحانه وتعالى من كازنا وينينو كازنا ديفول ما سامبيا فكازنا مسرات سنينو أعوذ الله جيس كيلتين مسوان زين أولكونا مكزوكونا na makizani sura zai kwa riba kwa أعوذ الله سبحانه وتعالى جيس كما ينعند safa lisura na kiroyo tukuniza chika tukuna poesitika zana katika zani mbama maki zani sura zai aini fani amli sura zai tinintika zai sura bi awanatin suratul baqara au mis aya zai manandanda
ayatul kursiyo. Ayatul kursiyo inamba pamna sallallahu alayhi wa sallam zini ulna mag ayatul kursi na mag ayatul kursi leis nan dina tore awuvin Allah subhanahu wa ta'ala yizani awuvin Allah izam halif dikanzani yumi awizim am al namban tun zan man luan nino man luan zanwi mitri to mas mitim jal to mas sintar nino fez kona mag ayatul kursi mevna mna jiska mayenando Allah subhanahu wa ta'ala zan miawiz ke inamana andawa chika yezaka yana cha ze sura zai ai ampia chika matit zan sura zai sura na kavalu zai jina zai fa سورة الفتحة ميالام زي تكمل سورة الإخلاص تبيتان زي سورة البقرة من فاين أمان الرسول أو سورة الإخلاص سورة الكهف فول فنالون أمن سورة الكهف بقول سورة البقرة كومبلي تبيتان زي قل أعوذ برب الفلك نقول أعوذ برب الناس أي نفاين زنينو آية الكرسي zituk ni za chika vakina yenaya na matitka amma na yakandai. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.